Ti gamido si polay ataw, rakwa fatfatak ikanam na. Yatin ranam, may pagnatamuran na so, nakamji amatado to. Tao siya o katuta ulya-ulyan siya, Amerikan so, tanakatan nga na nanawni amatado to do, kapamisya mga nuyong. Akano nanawna diyatan do, manaktak kano panlanlaganda niyatan no tao. Mapauptaso limada diyatan kano nanaw umaying do mirwa mavyay. Kano nanawna umaying do pay kapiapinpinan na so tao ni amatado to. Tao akmar na siyangam, yati masya nibrana uriya yata mamiring. Amurian, ipi pagnet tamoa machinanaw do makdenga nanaw ni amatado to. Ta uriwo isharina ni amatado to. Ta uyam yukudo nanaw ni amatado to atawam, makungusira uriya mamnish. Do ni pakatringan darana di amatado to. Ni makapranan so karilawan na nira ni amatado to. Yanan ranan no sayri. Si raranam, mapi ni naradaranau, kati yapyanano, siricing na ni amatado to. Sudah ipakata ng do, mapi ruka ba uyoyat ni amatado to. Si raranaya to ngarudo, manuyunga nanaw ni amatado to abura na utawa, makapi sinawyiso nakanakanda. Ta si raranam, akmi tuda ulyaw, anak ni amatado towa, padkatendo joji ka pili lagando tangay no tao. Numasanyib katsimuyan wo niya kawanam, isawd na. Akmar na siyangam, te yapiado matano, mapinya kawan siya. Amurira na si amatado to mapasawd siya. Numadi tamaku umlidado niya kawanam, turana wagwaga akman siyang. Akman siyang atawam, bali na siya ni amatado to. Inyura na mga kaipungam, tana akman siyang chiringkuam, yaku anungan kapia-pia na pano, maap nyo pataradangan na ni amatado to do tingato. Di mapijagaban si amatado to. Sunaji makamangido pangangarilawan nyo kano farin nyo. Uriranam, farinyo do karwano sinjaa, yajim tada yasumidong sira. Unay makdeng na yako kakreban jinyuam, mamin kamawa, jab jiso kakdagdang so nakama, mangino makwa. Ta uriwo ipangununong no, makakade kakday nyo no, nakama ituro na jinyo ni amatado to. Naman jimam yepyan jinyo malmaso ununad. Inara nyo sirawo, yaji masiririk na yaw manuyong ji amatado to atawo. Tawuriwo, ipakap nyo so, makakariya nakam na jinyo ni amatado to. Nipansina ni amatado to ji apolahan wo, kayan no nakam na dya. To na mangurayo ngaran na mansino kayan no nakam na ji apolahan. Do kabuno makarisi amatado to do karawan. Manyiringam, pangununungan ko aryaylo ko ji mo mapasawd so sifu-sifu fong mo. Yuna machimang sawi ni apolahan pananalangin. Makaranam, maapnaranaw nakam na siya ni amatado to. Tawra na do karawan no mienso makdenga chiring daam, manarasiraso may nakama atawo umamiring so chiring magardo ikaryak irafat daso masalita afare. Minatunara na mansya ni amatado to, kajina abyesan no nakanakam na siraso tao umamunso minachiring na jira. Amuriwo nyayita na jo chiring na ni amatado to, akmani yungkad. Unyi pa sung-sung na chiringam, ngarana ni amatado to. Ipadnad na naso, nakamta yamigan niya. Ta iyara na jab-jabiso awapan na siya.
Yamira na diyaten so yata ipigangan. So, ichakmani nyit ko na lalitano pagda yarana jago na gunaya may panginyatan do tangay na ni amatado to. Si Yesuam yarana ni manmanma ni mangido tangay ni amatado to mapasya sinyatan. So, ikano yung nani manungama na mapatanatanang nyatan so nakamtaji amatado to mangido kaya dano karawan. Akman si mochisuda.